adofo. Ene empire ebedwa games upon games. Na monim bibi. Ene ye too fan no. Yaba baby eba yes old school. Aye. Old school for and omo organize omo ho. And omo ahyia mo ha sei. Nenya grow. Me say adofo ahyia adofo wo ha sei. Na ebi mo bobo sisi a. Bibisa wo mo se na hefo na ebo ball yi. Omo si omo ye fantepim ene GSTS. Takrade for and omo bobo no. No omo bobo na say so omo half time. Omo half time. Inti yebeko yebetwia baabinom ne ene omo di nkomo. Me a football fan o, manage ball ho. Inti ball nko ade kaje gege ye champion omo na fe yakohwe ne yakoso ho. Hey Charlie. Mommy. What to say? Nyame na dum na so. Hey, me who watch you? What's your ho? Me share ho. Na skills pa we bo number say. Me pacho me boss 7. Ghana ball no ho na boss 7. Ghana ball dia metimi aka se obi ana me nim no tete no e bibi ti se ya prekon. Ya prekon na boss 7 no. Na sab ayi kra brante mi refini dey. Inkum Samuel Inkum so e no boss say. On say me chedan tan hwe Ghana ball ntino. E be me din kakra players no kra no dem kan no kra me set tete de. Iti menye sure. Samuel Inkum no so Inkum so na show boss 7. Because me begina he my skills pa oyin. Na ball no oboma hwan. Pacho my tribe ya ba nye professional just Debbie and they say old school. My hose over the Mranti Biashiship. Na me maybe coach no. Juu no size. Na me say maybe sa referee no na on church mase. Wo boma hwan hwan e ball match. Em say we there I say old school na say they was kan no ntino. Omo bobo before any school sir e wo Ghana. Old school for omo Accra Kane miamia bebre no na em say omo frɛ omo say eja sama be there e nyina ye mo no enter schools na eja ye hwe na obawe ni no ya man cap nti o caps yo no mo a yeah but mpacho me boma madam fu bi but me international yes that frɛ eto nsa frɛ se bebo bi hey wonsa Ghana omo bebo bola. Yes, a blaster, no more of international beefy baby. Ube who I say, to say a boatin, Germany near the Baba blaster. Oh, I brought Ghana for no hole. Near to Quania Cofa blaster for a Ghana for winning ball, Boaman near the Omaba Cajon. And no be na whole boy. I say, I say, and yes, a Ghana for no winning ball, but oh, I had no more facilities in the doors, Intino, Sabe, a boot to ne park and kids in any other than they were hunting my ball. So will be our need ball one year before because experience now will be now Hana. I was struck across in Ghana. Juu TV, I shall for near TF4. Near Mohu in a program ya Moshe. One more for Hoka, I am wine, a pay angel. Yes, the pay angel, dear. Omo ye Paulo, our man Tema. One more say the can for. Some person will send his car at the Ghana. Say, Minia, a finia abaso. And 1 year day, and 1 year day. Sick a man able for. Say, Yanni or more able. One more sickano. I was sorrow. I was so. Babo, no me begina hamisha. Why are dear pal? Aye, my bobola check. Basia shamo. Mpachwa, na I say, obi see the ball need dia growing your balls be brave, and so ball yes, it's me done. I collab been in a branch or tata me pa. Nenam kaso ya collab, but I say, Akumano. Would you make my bobo to train? But why are they? Person chawa dofo. I don't for the meet me I can say say Ghana there. I am a friend for Ghana. Me chair obi o Ghana bia o mo minimum mu nyina me ntan frɛ o because I na sometimes na adwuma ma utimi yi wani frɛ busuan so kakra. Ti me chair obi a me fiefo me namfofo any especially me ba Lucky. Okay. And your mommy Abigail. Okay. Now Chrome has so what the for her chair be how dear me no one a bobo de bia ya Bobby Crown son ya bebo we intino. Eja me chair munina so. But
media minimum di ma misa odi e bia na obi hwe obeka say ah no one misa ne di but odi chairman for oh me din de obi onim me o Ghana baby am free ba ne baby a me ti de Kwame Akete ana say wo kan Akete nko a okay nti wani je ho wani je ti ya da say why ade juli ju tiefo ne ahwefo da wase why ade ball no why ade pa na me da say me ta say so ana koso nko a abega kra ne ye flow blaster wa me pa sure ho de am say training up ho nti no am say betintin ya pom sa mate ya da say nyame sha why ade mo ne adwuma bye bye eh me nuanom ne adofo Juu TV ye wo krom me se ne ye wo old school organizers organizing party kama sama amanfo sama omo ji omo ni ena mabachi ye nuaba ma bi wa ha na ye nuaba ma no me se me chese ma hwehwe no ena nyame adom ma che ne wa na me so ni mo na me so ne nsa na me se me nuaba ma bra ne ni nkomo no ma hwehwe wa bra na mpa wasem dodo enti ne me mo no abebo ni dia kira do for ya hwefo na mo hu ye nuaba ma ko me nuaba ma ye ma wa ko baba Juu TV yeah sister yeah auntie hey your friend your friend Kwame Atumpan Somebody did what's your friend Kwame Atumpan who did Kwame Atumpan Kwame Atumpan o ya dey wow turn your mouth figure na wow cha someone na me person no aboso na mo say o ye musician Atumpan and na ya chi Atumpan wa ha na onyum no me pese o kaya manfo onyum ne bi oh be ene bebre sisimuden small girl you don't know that bebre sisimuden aso na abedi kaka say no dey some share answer make small guy you don't know that thing to kakra na me share and one out no that to na me sa to small Come on. Yeah. Small girl, you don't know that thing. I'm teaching you. Wow, small girl, you don't know that thing. I'm teaching you that thing. You are playing that thing. Oh my God. Missy, my sister now breath because me the name cantata, me the name cantata sa. And then ma be hu me nua me wa ha. So now when you na do. Me da nyam yas. Na say what for aba na. Oh bebre, wo mu nti no. E bi ni dia. Yeah, simple. Afina endorsement. Wo bo me din dia. Omo ani endorse. Ba ko no mo twa to mo sisi am. Then you money abo no. Hey. What I can say, what money we say, so when we say no. Then you money abo no. Nan kan be so no an ke abo nan ka tu. Na mo dey atu mama o ti ben den. E dey mama latest. Mama latest. I say push it. Juu TV, ahwefo ne etiefo. Ne emu hu nyina program ya mo hwe. Wo mo afa ho ka aye hwan, aye pay angel. Yes, pay angel there. O mo ye Paul amantem a. Wo mo sen adikanfo. Se wo pese wo sen ni ska e de ko Ghana. Se minua, efini a abaso. Eno an ye den. Eno an ye die. Sika ma na ebofo. Se ye ne wo mo an ebo. Wo mo sika no e wo soro e mo susu sa na me o let us here den o let us here and I'm console about until mo de munya botre. That's all I will say. Who call YouTube now type way to point be hu de wo ho nyina nim de to sa Martin, or see who call YouTube. I mean, Sam, Mama, call YouTube. Some subscriber, Juu TV. I'm on subscriber at Atumpan. Emma May. Mon corners, YouTube. Namon type at Atumpan. Namo Mama, dear, sending you know. One like in a moment, subscriber, my name. None in your mind. And then, yes, Juu TV. And then,
nuaba ma Atumpan e na ye hyeso was the latest enyum nam kwa so ayeba say baby e won enyum na hyemo ayebo kaje na me nuaba ma chawadofo ne me din chia kese koma Ghana for e wa brotre nyina enye UK nko abia obi a ho so se obeye bibi papa no wa bibi ofie bia me din chia ma obi a afesu mi chia ma dofo me ma me ene obi a ho hwe ye bia Juu TV for so me din chia kese koma ahwefo nyina na mi shira obi a se Juu TV ada was say ene se ma hu ye ni enuaba ma Atumpan Sadia me di kaka ya me se mesra mo mama de anko subscribe the channel na mame mo like na mo share ai no nya hoden e boost the immune system na da bia want me nya nwom emfa mra ne nya bintie ye nua be ma Juu TV ahwefo ne atiefo ya da wase nyame sha wa no ne adofo Juu TV eno na oguso hwe me se so wo hwe TV na ye dai bo modia na subscribe to your channel wo wi a wa share who say we are the one like it. Now yes I am day. Emma ya moving. Emma ya mora. Ne pussy your immune system no. Na brain na. Yet me nya ho day. Aye program for their bro. And day me say ye nuanom old school. Omo si omo ye old school. And na omo to omo bo asia sumdwe mo organize omo ho. Say samay omo sama omo ho. Ansa na etwam. Na monim Sabre ye wo ya boss stand bi na me nuaba no ona oka asem bi kire me na ebuye mi hwam enti me pese onu ankasa e kirekire mu e di kire ya hwefo ani etiefo me nuaba Juu TV ahwefo ani etiefo ye ma wakwa aba e wo Juu TV ye nua odi ni say ye fa me Rabna obi de nyunto ne bi de Rabna abonyom Rabna e ma me Rabna I didn't put na moto. Yo, I had a welcome to Africa.com. Na Africa no yet so Africa any Asia for nyama. Na wo UK ha no we be call person ni otowa dia wo online na. We be call www.africa.co.uk. Na wo Ghana so www.africa.com. Na wo UK ha no to me sell we person oton bibi to say to man na say wo bibi bia ya Africa na Asian products are. Wo free and so contact you by mail la. And also some website one now to me register. Now we register now we list what item now person oton. Now we listing to we are. So between then now we benya notification or we email we say obi ato I see me see ato into master and answer what wa dey wo ho. Nti e baba ye ho na ya ma o. Juu TV ahwefo ne etiefo ne emu hu nyina program ya mo hwe wo mo afa ho ka aye hwan aye pay angel yes pay angel there wo mo ye Paul amantam a wo mo sen adikanfo se wo pese wo sen ni ska e de ko Ghana se minua efini a abaso eno an ye den eno an ye die sika ma na ebofo se ye ne wo mo an ebo wo mo sika no e wo soro e mo susu e biaba wo se obi for example se me tontema na me pesa me tontema na me mra momo ho ewo me mra online e me log into mom account na me ne mo me ya adwuma momo babo ama enkofo atomentema no anya sa ye be promote ama ye be ya advert ama enkofo ehu product na wo ton no nti enkofo be hu say wo ton nyama e wo ye platform no so ama wenya ejadie bebre nti also be aba africa.co.uk and I say africa.co. What is say good news so good news okay na nyama be ne nyama be nsa na moton ye ton bibia o to me ton bibia our platform no so okay and so be register okay same wo banche body Ghana fufuo ene banche mole banku ko bi ni ade mo ba no so mo ba to ni na ene mo ya de mo ye ni nyina wo ho ni na it is obi pe bia se me pesa me to bia me ko mo site wa na
What mama? There one is say. So buy a site no so na so obi ton banche ni bia ana bode ni bia de ko na open obi ton bi wo honko a dia wo benya na mo yenya ne say wo be share ama amanfo ehu say na omo so be ton nyoma e wo platform no so na wenya wo da open no ato hwa me nuanu ma mo hwe ye asema ye kan enye fa dia bro say uton ade a na wa mo hu dawura obi ehu enti say uton toma na say wo so uton banku cross wo mo ba bo mo aton banku any fufuo tuma hu fufuo powder wo to coffee a wa akoka enya sa nam nyina enti say wo de sa wo da ma na wo de sa ba bi to wo mo hu but wo de call online say there obi e di dwa wo di wo online efna abaso ana ye di online ade no eno ana say yeto enti say obi say ono de we bi site say eho ye mfa ni dwa enti kona koto wo niam wo ha ani say na wabo ana meni aba enti say na wo ka cha manfo bomode aka Ambra Africa Marketplace africaonline.co.uk na mo beto na one stop shop for all your African and Asian products medamasi na say okay say ni pakono me pesa me de ma bia ba obeton wa mo be je me say sika say na metu am sana mo je me niam na ton ama yo the woman say so one ton share website no so aye nti sika bia there's no monthly commission into the whole honey say so what some idea there no big try you better with just 3% of the commission of the amount into commission here 3% then e ya for to be Ambra Africa okay what's na wo bi na wo say eniama na say me na me eniama na ba site ho be ko a me make people eniama na o mi fie na me de niama na samples abegu online enti say obi di no obi bana so say opebia na mo ma alert me na me ma post niama na koma di pa no na ni ba na tue ska na mamo na mo ma tue ame oh we say yes simple we are simple and tetia yes me nuanu me adom engoma ya die mo amosha we dia I mean na ba ko o say simple and tetia eniama no e wo ho won fa niama ne nkoma wo mo no aka se bia yira obu de niama ne ku fie na obi pe bia wo de samples koma wo mo ekogo wo mo site ho se obi pe bia na wo mo ayawe na o ma fra waka acho na wo a wa shepo niama na koma nipa no na nipa no so atua ka na mo de usika ma anya sa meni aba modam mo business ne yakama Juu TV ahwefo ne etiefo ni emu hu nyina program ya mo hwe wo mo afa ho ka aye hwan aye pay angel yes pay angel there o mo ye Paul amantem a wo mo sin adikanfo se wo pese wo seniska e de ko Ghana se minua efini a abaso eno an ye den eno an ye die sika ma na ebofo se ye ne wo mo an ebo wo mo sika no e wo soro e mo susu e bi pese ohum a ekwa ba so na obefo obehu ana je so okwa mo site ho site is not registered mo site ho anyhow africa.co.uk okay and just obi apeso ohum a onkwa ha we say okwa ho a obehu ne mo abonkomo mo telephone number ne mo bibia wo ho oh yada wase chia our customers our customers na ka bibi tira amanfo say amanfo ohia more customers enti omomra the meka tira amanfo ni say so only Africa ye juma wo mboka it is a one-stop shop for all African products na ebe guarantee say obia benya the dope bia to wo ho nto bia mbra so it's a one-stop shop for all your products and your needs many aba why there yada wase said that Juu TV samahu we ya me de bremo yes bomodin a say online shop no enye easy wo kọ ho a bibia wo pe bia wo benya bia to eye better chance wo be sori akwa chinchin say obi eto ade online wo kọ na wo kọto a wo fiare aposo ne ade abra wo eye better chance wo be akwa di traffic mu abra ha wo sa enti mo me momodin a na yenko ye nuaba no site ho ni yenko register yenko register na fei bibia ye hia no yen order free ho na omo famre ye wo ye fie ye nuaba
Yada was so bibi baka biom. No ano. Ya baka no aka no. Yada was ene na Juu TV. Ahaya ne de mo besie. Yada mo ase bebre. Bo modi ana subscribe ye. Share na like. Na we say ya dai. Emma ya mo vim. Emma ya moral. Na boost your immune system. Amadane da. Ya nya hoden. Aye program for problem. Yada mo ase bebre. Me rain fi sa de we. Ye program ya enwo hwe. Wo mo ba hoka. Wo mo ba hoka. Eye pay angel. Pay angel. And our program yi hoka. Say yam famro. Sika money bofo. Evia abaso. Enua. Ena ye die. Ai, bo modi an na Google Play. Koko download. Download app no. Name o so send this scan e bi so promo code there. Fajoli Juu show. Ai, what's your promo code no? Eye Juu. First show bam. What the Juu shower? Okra with them £5. Yen charge o yen hwe. Ai, ahaya. Ani edi mo bese. Yada masi bebe.